Nachio siasa chia ungavana kaunti ya Meru ni chietete na mbere kuma na kinya kwangaratania baingi na bububwizanitie na baria bethirite bakiugane bakwenda kujukia giti giki nyuma ya ngavana Kawira kwithirwa gwakagita kinyiria akethirwa gikarira kwa kibindi kia biiri uria wari ngavana wa mbere Peter Gatira kinyawe na umire na kuga akarwira giti giki kairi nawe seneta wa Meru Kathuri Murungi ethira akiuga guti giti atiumba kwithirwa agichwa kinya kethira ni kia ungavana. Nyuma ya bubu, nyuma ya Kiraitu Murungi kwithirwa agichindwa ni atumiririe kumaruka buru kienine gia siasa ende ruarua akiama bakiama kiawe kiambas baumira na kuga guterita ya Kiraitu etire na bubu bugo kia biuria kethira kumbika akethirwa agichwa giti giki kairi. Ntuku yegoro atongeria mwanya ba kaunti ya Meru ni barethire bakiuria seneta Kathuri Murungi Peter Gatira na kinya minister Lenturi amwe na bokweza kwamwe na kuweza na mwerekera jwa siasa kethurano netwitite na ndikiuria ni atia bubungwa bukethirwa bwikarika kiri siasa cha mwaka jwa 2022 ndene ya kaunti ya Meru. Morgan Mwiti na gichunki ya siasa. Siasa chanoge kira mpaka ntu arankingo kire nkindano ya giti kyo ngavana kaunti ya Meru mwakine jo 2027 ishia mbere tia kugwata mwanki barapa kuoneka rohariene roro ni amona uria wari ngavana ombere Peter Munya, seneta Kathuri Murungi, ngavana egitare thiru Kiraitu Murungi na ngavana wa Nandi Kawira Mwangaza. Kirebau Kiraitu Murungi akiaterauga na kanywa kawe wengwa igurura wendi bwawe kuthurwa ari ndebene bangi bonde ibonenia wendi bwao. Peter Munya Nandi na ugite wero nekagita gakinya akaromba gitikira seneta Kathuri Murungi kinyawe onekete akiuga akaromba. Kia kama Wameru wanasema nije nirudi nijaribu ile kiti nilikuwa. Nasikia hivyo na nikienda mahali kuwa Igembe the other day wanasema hivyo. Hapo nimetoka Nguvu, hapo wananiuliza Laing'o ulipotelea wapi? Nikawaambia niko humu tu, ni wakati hujafika. Sasa hiyo wakati kifika nirudi. Watu wakathuri go kenda re akathuri ya mweje akathuri ya mweje atenda gete kinyaga kenda re akwe na makosa hakuna makosa. So otro ndona ndenda pressure tugeta kureni bora yantu be bora nda tuthithia ate antu betu turombe gite giko bambere ikara isi mbere 2020 bambere kawe deputy president ndere yena Murungu abwira bumbire hai buruga ngavana mbere no Murungu obutuma mbuga kireni yetweteni na ni onto bwante tweu Munya kinyana orite seneta Kathuri Murungi amwe kanya athirikirie muriko jowe jora atigerie Kathuri atakosa kazi yako naye rafiki yangu sana. Tai mambo ya kahawa na majani chai tulikuwa tunachangia naye. Atakosa kazi. Na turi muliko yurai nae. Aina yuo yuture kabisa. Pempe chume tokethe. Ani buturiria yok. Aranda tierire onto tari ndi uturie muliko. Tuyonda tierire. Muroyo ekuremera ndi. Yore miranda angarine muroyo remerete ndi benturie muliko. Tisa sawa. Okaunja unjeni okau gavana Kawira Mwangaza na ugite akaromba giti giki na kiama kia UDA. Watu wamekuwa wakiniuliza sana governor says mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia Wameru ya kwamba sign ndio hiyo. Chama ni UDA. Ukiteremka Meru tutafanya sherehe kubwa sana. Kwa hivyo sio siri tena. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. Nawe Kiraitu Murungi na ugite kagitende kamwa kumira siasa na gwita ritaya ontubura kiama kiawe kiambas ukurukira Alhaji Mwendia ureno wa mwandiki munene kaunti ya Meru kiregene nabu kithurano gikiraro kia muthia gikiraria wa kia muthia na ntikarunga makura kairi kwa Nandi ndi retired leader, retired politician wa Meru na ndikona gitumi ya utinda uteta nantu
tunatumia ushambania mbugani mutongeria ura mbakona no gwitambere kuwatabange mbaru taya gwa kiraito kuma elective politics go can determined ne kiama kiambas rira kiambas gigachemania twina haki ya kumugira retirement kinya tumwete tige uachiete ne uachiete is not recognized by the Bas Party. Na kinya akethira itwe twamwete twina haki ya gwitanja na turishined that decision. Bunge atongeria Kathumba ibethirite bakiuga ati Meru itikitwe na ruroro rwagirite na nigwitia ntaira cionthe kenda yagira. Tusikae kimya, Meru inalia. Let's hear the voice of reason from the church. Let's hear the voice from the mosques. Let's hear the voice from the Hindus who are in Meru, because we are in danger. Meru is crying. The devolution spirit was supposed to bring services to the people. Tuichokere tuchiorie. Kendira itoyere kuleta devolution in the county. Ibyo bitoenda kuona. Tatoenda gutuna kurera. Not to devolution. So time has come. Our leadership, Honorable Ntore, we look up to you. Leaders, show us the way. Let us have a conversation. Na nandi kuringana na atongeria baba kiragi kwendeka ibonthe bakarenthi na bagwatanire kenda barita umwe uria komba gukandana na Gavana Kawira Mwangaza kithurano-ini gia 2027. Na bila karomba atongeria babe tuwe atwita twanjia itwe kama self interest kuraya dokolome tutenge Meru. Lakini tukiakwa manya wakatora manya kaduri ya karoma manya toeli ya karoma twekindwa na tuliorwa nimwe ukume nyumba kuyengite utongere kwimuguru yo giriro ria ugitwa githure bo tutoriria ndagemwe egombo gikana thine nyinge bwaria bamwe Meru itemuregera mheshimiwa Munya mheshimiwa Mutula ndazidi kama basi kwa Tanzania na kwa Tanzania basi bangei babu koigeti waturinganze babu koigeti tuwe mungu mmoja kwa kwa na baba na Meru na tumba iweza na pere kwa 26 Inteto ire yangeri ne mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori na Seneta Kathuri Murungi. Aoni kenda kwa sio mngeri. Nerwe. Meru ni watanire. Hakutakuwa na vita ya Metheka Lintore. Hakutakuwa na vita ya Kathuri Murungi. Hakutakuwa na vita ya Mutuma. Hakutakuwa na vita ya mtu anaitwa Peter Munya ambaye alikuwa gavana wa area hii. Hapo wote tuwafungia kwa nyumba. Tubengira nyumba bali luwe. Shemngeri na marara ya wana ilitabia we airinga kitaka umire. Yitora kwa leo kwa severali rali Nturi na waziri Munya na tuithinchia bali tozo tata kwa toda ubaya na watu no tutere arume turanto batani tutere mogarande tumba kwa ya tumanto twakuru ni so ndatuego tukwigwa na matuje jetu na tukobothithio na nandi kiuria ni atiri ngwataniro izi atongeria baba kwendekithia ikoneka. Watu wa kaunti ya Meru, mimi ningetaka kuambia nchi yote inawaangalia, na tunasema ya kwamba pahali ambapo where there is unity God commands blessings. Interest za wanasiasa ndizo zinaleta shinda ile kubwa kabisa, sababu it is wangu wao sema ni lazima iwe ni mimi, na kama sio mimi hakuna mwingine. That is why we in this moment. Na hakuna maana ya kufichana. Morgan Mwiti, gichungi gia siasa.